thlia tu le ngai ta tu zong zong te in zawain chibai ka bu kveka chu hei tun tuma chuan Hriata Chhangte in Davia Duhsaka te thian dun hi pastor ber hian ngaidam lo ti thupuya aron mangmo maya hi ken ngai thadona ngaihnawm le fiau don ani tu nai lo ngai thlanga lang he video wa Duhsaka soyang hian keipo in voina kajuk kan lama kazu in min lo chang ve veka ti hi Michael sia keng Nicholas Senelina akom na thu soina ani ma se komen lama mitam takin in hriat chian chak chutia Duhsakan pastor nena anzukal le a ngaidam adil ve ngoi taka chuan kan pastor berampu thani tura ngai ber chuan Davia te thian dun chu ngaidam theingang labem ni nge ngaidam te jok ti hi voin Duhsaka ka komna atanga alandan thowele zuayang khatia pastor quarter atanga suma bauta ka wanga VDP kumpon duty hoten rin hel thu hla Davia le Duhsaka te an khom dun nu khan VDP hausa lupuya dom ngal mop mailo khan an pani khan pastor ina an shoi thama savel phot kha alonia hemitum hian engtin chienge pastor ina hunan jukman ti lamero Duhsaka hian min shildan chi hi tlangzer chi aniri lawa mi puilamin kan lo riat thiam sak ve jok ture ro chu Duhsaka hi prosecution police lam tranchan le in ngana bertur prosecution witness number 1 ani tura ngai ania chuta Davia u le Duhsaka nu te po prosecution witness atel ngai tura ngai bokila kan police lam le sarkar kil public prosecutor lamin an plan nemo in bo saidan zir te po anianga khatia pastor quarter atanga an chole tak nu a hian ben party lam ti chuan vok run pui an tran ta chau ani mela chuta Davia vo na zual zela lawa wanga pastor puisa ruanga ain pon der tak nu a po a puisa da na alo omle si lo china wangin kan ben party ho po kha an beidong mangang ta hle ni in alanga chuta an order mu na lam pastor quarter a bok update report peturle intifel le dop suak fel diam to anga lan tumin report kim chang piturin antle thale ta hal chu ani phot maya hemi chu mai chuan a condition a chiat to bi ke ma wangin Davia ero kal chu pui tlak ani to lo wangin hekan case boy pui mup meka ben party te chuan an master commander anga ngai thei tak kan pastor in lama bok chuan an ruai tel ve ta lo thunga Duhsaka chau chu pastor nena chuan an thian duna ben party ma an lo in pon nei lok to dana azukin pon dan tur briefing lok vek anga in puang tura ruai thak ani le ta shrama Duhsaka po chuan pastor nena chuan plan lok ang tak chuan ngaidam te a han dil lei lok ve ta nge ya ma se he video lang tel ta lo voina ama Duhsaka ka komna lama kalo zo ve hlo thungero he case ngai ven tu te hriat chak chu ani chutia pastor nena ngaidam adil chuan engtin nge a chan ve che ti chu voina Duhsakan min chan dai tak dan chuan roto ngai su min ti hi ani tlong mai chungyom je chu kan pastor hian Davia le Duhsaka te thian dun hi apoisa rutu te apom mi angal ti na ani ngai tu mai chuan pastor tan po chutianga in pona chu pom mai om po ani ve reng ani ma se khoi ange an Davia ber chu ngatinge aron kalvelo ti lamero chu berampu niang tal po in angai tu phalo peilo emo trul tilua lo te po ani mai thei Duhsaka chu ka zot nun le ngata pastor chuan ruto ngai su ati chebaka angaidam che u thu po asoi ta chuang lo emni ka ti le chuan min ngaidam thu sei lo ati le bok maklowang reng tak chu VDP kumpuan duty de jing apo khan Davia te thian dun vatura kuthak zual deu bik pani pathum anom fal bik dante achan nio malangte aron lang chuak zel ni he kesi angainom chodon nimin pi maya police in mi pathum hemitruma omve vove tu ngenia hriat te anman le tang ringot po hian kan police te hian he Davia 12 kesi an serious le a danang taka kalpuya dikna justice for Davia Duhsaka and all concerned hi hai chu an tumru hle ti hi iringa mangu Jehovah jire ti hlawang aron ti ni angainom hle mai Hriata Chhangte nge ti khan kan hriat bel le ta nur maya he kesi angainom chodon hle mai chu wangin justice for Davia ti hi keini mi puite pon kan thlop tlat apoi mo ti chuan kan police te po an tha ti chak sau thei turin kanin buat sai apoi mo hle mai
ole khati zong kha ani a thlir tu le ngai thatu te zong zong khongai takin comment section lama in ngai dan te ron soile clear tur chewin in khongai na karon ngen tak meu meu cheu ani e